mu gihe cy'iminsi itageze kuri 4 abantu 81 muri Ethiopia bamaze kwicwa nyuma y'icwa ry'umuhanzi ukunzwe cyane ryateje imyigaragambyo mu murwa mukuru wa Addis Ababa wa Ethiopia no mu gace ka Oromo yakomokagamo. Kuwa mbere tariki 29 Kamena 2020 nibwo uyu muhanzi witwa HACHALU HUNDESSA wari ukunzwe cyane muri Ethiopia yishwe. Yararashwe n'abantu batamenyekanye bamurashe nijoro ari mu modoka. Abantu babarirwa mu bihumbi bakundaga ibihangano bya HACHALU HUNDESSA kuva kuwa mbere bari mu cyunamo cyo kwibuka uwo muhanzi, ariko iyicwa rye ryakurikiwe n'imvururu n'imyigaragambyo ku buryo abantu barenga 80 bamaze kumukurikira mu minsi 4 gusa. Impamvu za politiki nizo zishyirwa imbere cyane mu byateye iyicwa ry'uyu muhanzi. Abakekwaho kumwica ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bagaragaze ko ntaho bahuriye n'urwo rupfu. Uyu muhanzi niki cyatuma gakundwa kugeza aho haduka imyigaragambyo ikomeye bigezaho. Abantu 81 bamaze kwicwa nyuma y'urupfu rwe bazize iki? Ikaze mu kiganiro, nitwa Cyprien Ngendahimana. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyanyuze kuri televiziyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 2 Nyakanga 2020 niho umuyobozi wa polisi mu gace ka Oromo Iraswa yatangarije ko abantu 81 bamaze gupfa nyuma y'iyicwa ry'umuhanzi HACHALU HUNDESSA. Uyu muhanzi yafatwaga nk'umuhanzi w'impinduramatwara ku baturage b'agace avukamo. Indirimbo ze zikaba zivuga ku guharanira uburenganzira bwabo mu bwoko bwe. Ni indirimbo zakoreshejwe cyane mu myigaragambyo ya 2016 yaje kurangira ari uko Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed ageze ku butegetsi mu mwaka wa 2018. Uyu muhanzi wigeze kuba imfungwa ya politike yaramamaye cyane muri icyo gihe cy'imyigaragambyo na nyuma ya 2018 ubwo harangiraga imyaka myinshi y'ubutegetsi bwabo mu bwoko bw'Abatigray bikarangira Abiy Ahmed agiye ku butegetsi. Mu buryo butunguranye ariko uyu muhanzi yaje guhindura ibitekerezo atangira kunenga ubutegetsi bwa Minisitiri Abiy Ahmed. Mbere gato yuko yicwa yari yatanze ikiganiro kuri televiziyo anenga ubutegetsi buriho muri Ethiopia. Minisitiri Abiy Ahmed ageze ku butegetsi yatangije impinduramatwara muri politike n'ubwisanzure mu bucuruzi, ndetse aza no kubiherwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka ushize wa 2019 kubera kunga Ethiopia na Eritrea. Nubwo bimeze gutya ariko ubushyamirane n'urugomo hagati y'amoko kubera politike n'ubukungu byarakomeje muri Ethiopia, igihugu kirimo amoko arenga 80. Abiy Ahmed yagerageje guhagarika ubwo bushyamirane n'urugomo ashaka ko abatuye igihugu cye biyunga, ariko ananizwa n'abatsimbaraye ku moko. Umusaruro w'umuhate we biteganyijwe kuzagaragarira mu matora ateganyijwe muri Ethiopia yari kuzaba mu kwezi gutaha, ariko akaba yari muri umwaka utaha kubera icyorezo cya COVID-19. Kwica uyu muhanzi byatumye imyigaragambyo itangira mu mijyi myinshi y'agace ka Oromo. Mu mujyi wa Adama honyine ibitaro byaho bivuga ko bimaze kwakira inkomere zigera muri 80 zakomerekeye muri iyo myigaragambyo, nk'uko umuganga ubikomokamo witwa Dr. Makonnen Wolde yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Uyu muganga avuga ko abenshi bageze ku bitaro barashwe, abandi batewe ibyuma mu gihe abandi bari bakubiswe. 8 muri bo bapfuye bataragezwa ku bitaro, kugeza ubu imirongo ya telefone na internet ikabifunze. Ni ingamba ubuyobozi muri Ethiopia bukunze kwifashisha mu bihe nk'ibi by'imyigaragambyo. Iyicwa ry'umuhanzi HACHALU HUNDESSA, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yaryise igikorwa cya kinyamaswa mu ijambo yavugiye kuri televiziyo mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 30 Kamena 2020. Kubwe ngo kwica uyu muhanzi ni igikorwa cyakozwe kandi gitegurwa n'abanzi bo mu gihugu no hanze yacyo bagamije guhungabanya amahoro no kubuza Ethiopia kugera ku byo yatangiye. Ku baturage bamwe amagambo ya Minisitiri Abiy no kwiyerurutsa, kuko hari n'abadatinya kuvuga beruye ko ashobora kuba yihishe inyuma y'urupfu rw'uyu muhanzi wari usigaye amunenga. Abantu 35 bakekwaho urwo rupfu barimo n'umunyapolitiki ukomeye Jawar Mohammed barafashwe. Polisi iravuga ko bigaragara ko ari umugambi wari wateguwe. Jawar Mohammed si izina ritoya muri Ethiopia. Ni umushoramari mu itangazamakuru, akaba n'impirimbanyi ya politike. Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed, Jawar Mohammed ndetse n'uyu muhanzi wishwe bose bahuriye ku cyita rusange cyo kuba ari aba Oromo, ubwoko bugizwe n'abaturage benshi muri Ethiopia bwakomeje kuvuga ko bwahejwe mu butegetsi n'ubukungu
mbere y'uko Abiy Ahmed agera ku butegetsi mu mwaka wa 2018. Jawar Mohammed nawe yigeze kubavuganira cyane Abiy Ahmed, ariko yaje guhinduka batangira kutavuga rumwe. Ubu ni umwe mu bantu bashinjwa uruhare runini cyane mu myigaragambyo yayogoje Ethiopia. Yatawe muri yombi hamwe na Bekele Gerba ukuriye ishyaka ry'Abaoromo ritavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubu. Umunsi wakurikiye iyicwa ry'uyu muhanzi, Jawar Mohammed yanditse kuri Facebook amagambo yabaye nk'inkota ityaye yarasogose ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed. Ntabwo bishe HACHALU gusa, barasha umutima w'igihugu cya Oromo nanone. Mushobora kutwica twese, ntimushobora kuduhagarika, ntibishoboka. Niyo magambo yanditse kuri Facebook. Televiziyo ye yamaze gutangaza ko byabaye ngombwa ko ibiganiro byayo bitangarizwa muri leta ya Minnesota bitangira guca ku cyogajuru cya satellite, bitewe nuko polisi ngo yateye ibiro by'iyo televiziyo ya Addis Ababa igafunga bamwe mu bayikoreraga. Umuhanzi HACHALU HUNDESSA w'imyaka 34 yishwe kuwa mbere nyuma y'ikiganiro yagiranye na televiziyo ya Jawari mu cyumweru gishize anenga ubutegetsi buriho. Imyigaragambyo yamagana urupfu rw'uyu muhanzi HACHALU bisa nkaho yarenze imbibi za Ethiopia. Ishusho y'ikibumbano ya Haile Selassie wabaye umwami w'abami wa nyuma wa Ethiopia yari iri mu gace ka Wimbledon mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru w'Ubwongereza Londres yarashemwe. Iyo shusho yari iri ahitwa Kanizora Park yashemwe kuwa kabiri, umunsi umwe nyuma y'urupfu rw'uwo muhanzi. Uko kubomora iyo shusho byakozwe n'itsinda ry'abantu barenga 100 nk'uko bivugwa n'umuntu wababonye, ari naho abantu bahera batekereza ko byaba bifitanye isano n'imyigaragambyo iri muri Ethiopia yatewe n'urupfu rw'uyu muhanzi HACHALU HUNDESSA wari ukunzwe cyane. Kuba ishusho y'ikibumbano ya Haile Selassie yabaga i Wimbledon mu Bwongereza nabyo bifite impamvu yabyo. Mu mwaka wa 1936 Haile Selassie yabaye Wimbledon mu Bwongereza ubwo yari yarahunze nyuma y'uko Ethiopia itarigeze ikolonizwa igabweho igitero n'Ubutaliyani bwashakaga kuyikoloniza. Iyo shusho yakozwe na Hilda Seligman, umuhanga mu gukora amashusho w'umwongerezakazi ubwo Haile Selassie yari acumbikiwe n'umuryango w'uwo mudamu Hilda. Iyo shusho iza kumanikwa muri ako gace ka Kanizora Park. Uretse ishusho ya Haile Selassie yabomowe mu Bwongereza, indi shusho y'ikibumbano y'igikomangoma Makonnen Wolde Michael se wa Haile Selassie nayo yabomowe n'abigaragambya mu mujyi wa Harare uri mu burasirazuba bwa Ethiopia. Ubutegetsi buriho muri Ethiopia kuri ubu buri mu ihurizo rikomeye ry'uburyo buzahosha iyo myigaragambyo y'Abaoromo bigabije imihanda. Bamwe mu bigaragambya baravuga ko batazigera bava mu mihanda mu gihe leta itaratanga ibisobanuro ku rupfu rw'uyu muhanzi biteganyijwe ko ashyingurwa kuri uyu wa 4. Shalom, nitwa Cyprien Ngendahimana. Ndagushimiye.